Yeso murebo wa Kera Media News Center webera kubona Jeno Miss not following amukutugwitu gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram izuka ngumutayo wanje ituma tukora ishinje munonga ninga cyango abanyuma yo kujya no musokora kana mutfollowing izuka mwa mutaroho ni tonto wataroho okakorera izo batura hanuya ari ibiri toriyo turundo Mweshongozi bamwita Dog City hari wewe tura kuba tureba imbere kuko rene tambara kurunji kandi tubasokwa tumanya buri kimwe cyo nako kiro kitambara kuko izuka ngum ecyo no kwana ukora abakuteka musente tune aba Jonathan International College izuka uri nisomero ni rusango muri Kampala reka ngo asokwana tora umwana wawe kandi abasokwana ebyo busaho tureke ngo tubasokwa tujeno misero kwereka promoting kandi Uganda ya inchakarena na buri kimwe cyona turuza kutambara hanuya tubasokwa tutambara street ka program mitunu Street jam twansanga Mweshongozi street twasokwa tugamana n'abantu batari mabona bamwe twasokwa tujeno musokora katukwasaka kuri Munonga twasokwa tutambara mutore wako twaza kurunda Dog City arwewe arwewe no manyama bari niminja gatire twasokwa tujeno musokora katukwasaka nyampara twoda kumaza twareba waha baturagira nkaha garage tureba embera ko kuri netambara kuje Munonga izuka kana mutayi wanje iyo kiri no kora cyo no kubona kimwe cyo kareba ngo watwara umwana wawe yabasokwa nasoma kandi ebyo busaho ojeno misokora no kwasaganya kandi embera tureba umuyayi Dog City arwawo mugaraje ntona kumatumbuze we kandi unakora ki ecyaro nakora niki tonda tumugo cyisufu mugaraje cyagama kifuyi embera ko netambara umuyaro wa gwe cyari storage yo storage Dog City Arikiriya ari wewe yo mugambachi KRTV media mugambachi ngo tsaze ko ngo sinze vibe kawasinga vibe storage no basinga vibe kubanze vibe njina 24 hours nze sisobora kuka nabagambe mwe jwa western mabayimbi ba western mujya kungwa akonze ngaze Dog City muntunulire muntegere nyenda basa umuziki mwe mutegenti Dog City umurebe wa Kera Media TV tyo Jeno Miss Dog City amusanga Dog City nokaneka storage katokusanga no street zanje amayiri ibiri era wanonyenda no cyangwa amayiri ibiri wanonyenda no basa kwika amayiri ibiri obuze Dog City storage katantu mwenda zija tere mechi zichi nkebyo ko kanimba ndi wo mwendi oko mukigeto nshitami geto chi twenda kumanya geto oko wanje muka nizo geto wanje muka niyo geto yaman otero ni geto kutero Timptego Dog City abacho Dog City ndio mwana wa kibuga nyo dogo chimanisa dogo nchimanisa ka dogo wa city omwana we kibuga nina najeta mwena akeje zikone zitambata apana irabinje maja embwa yo mu kibuga wajezo kanyete embwa yo mu kibuga nyombanye takana ko mu kibuga Dog City kana kambata hasoro nze ndi hasoro so gwe bobonjaga genda ku YouTube channel yango teke mu Dog City official obomfuna omuziki gwange na buli Dog City aine speed nyingi kandi umuntu we yatsinga no kusinga twenda kumanyembe ko kene tambara Dog City ya program wajita street jam twatambara tubantureba na neba ko kene tambara no mazo kwata spano jam no manyakane kanenge just audio no rabarabo elizati nakora konka mashanganyije kuri akora akapichaka nanye ndakagura so naje niko kuwa imanshangira amazemo reno yeyi bimanyera mwari muri kusanga ntariho seka Dog City zano mumanya manya mukamanje unoje Munonga yego sebo uno cyo kumanya amabarege no manya ibareke ni manya kibare indugerete byanguhi yendo cyetu byanguhi nakapara basa kutuhereza nagandi seka kagufu nyamba kuwa yawereza kagufu seka storage gaya arire umurebe wa Kera gaya ariye nasingana no bango jano mureba sembereno jango no togereko andureko ne katebe wano Dog City mutegera abato mutegera Dog City mutegera bulungi nnyo kicho mumanyiko chali wange ate ne kirala muyimbi oyo Dog City ogoraba atukuba omuziki buli wamu wabeera etubeerawo tetuvaawo tubeerawo ku kidoko egamba amani yes Dog City tumwena watu ra kumanya Dog City no manya mabari nkange agokumanya amabare geni minja gunkumanya ndio kubanza onkedi nkumanya Kweshongora no baryeta life twereza makapera oyaye munde chembeo ayindugire tibyangu yeri ya Kweshongora eriye ali wewe Dog City umabare gaga Kweshongora ora muri cyo cyose mukwana yongeramo cyasome kuba nayongeramo
ekyakwetaagamu akasente yafuna akasente enyimba ze zikabenzibwe nera kirenga n'okurenga abosa ntimu kyakusapotinga abesongozi batayiba abakunuya mbari mwenda abaganda ahantu basapotinga tukugira ngu tubuli omwe konka itwe abamwe nitubasapotinga konka bingi tubakubasapotinga norangwa ayinemu ekizibu ekindi kyayinemu kitari ekyo kugira ngu n'akasente harimu ekino ekizibu ninga hatarimu kizibu kindi kuba vibe gine yamaani omuziki mbwenu gwogo kyakabiri barakweto amazina nyowa street anu banyeta Kagufu nibamweta Kagufu ayina omukazi mwine n'abaana bangahe nyina abaana babiri ni Sarongo Muramba Sarongo Kagufu ngo nari muzeyi wanje ati izina rya Kagufu barakwiye bakwete Sarongo akora uyo musawe kitenisa musawo yama aheru nozayo aheru omanga gandi ani mayisa aheru kurugo omukazi okaza aheru yeyo kyabulijjo Deje no miso muri bakera Media TV twera kureba waha iyo makane kasoresha gamboro nyankore mwana nyo Ruganda noza kunshankaranya kare yogero Ruganda ndikiriya usa no munyarwanda ndi muganda origino uvawa ganda chebando ganda jova wakasa fumbe tambara ngo muganda amanyaga kutambula ngo muganda walayi ebintu babinjigiriza nenga ndi muganda dogo sito mumanyi nnyo nnyo omuntu amwesimba mu wano tajja mmera tuwemu obuyimba bwe oyaye mundu ekyembewo ayinduje eti byangui life lekanyi kyagaze oyaye era ugeze zako nati omanyi chicho so mugamba dogo chicho mugamba ku nyimba ze walayi simaina kumanya olangezako ogezako kupa enyimba z'abalala naye ono zannema lwaki simaina kumanya lwapu ja speed jaddukiramu ya kika kya waggulu tewali amusobola katakendeze obaberera kyeyo kyennyini ate naffe twagabiriko ate onaabere ku bigadde ffe twagabiriko naawe dogo site yepanka baganta ino yatwala friendiko yakatwala tasobola mbu tekisoboka lwaki wakana mpaza ojja nga nsi mugwangamu naye we mugwamu tekiŋŋaana mutema ate gakyaliwo ku bakazi ntaama oli muzibu ntaama bano bagambe bakyaliwo bagambe bale ne mukwatira ku mukazi omugambe erinnya jejero miso kandi mutayo jejero miso tune dogo city alina jero miso kwana tukwasaganya pora mamen chechiriwo ate wali guy siyo gwastura abantu abekiro akola ki ati bali bostura abana bamabe ne Davis William abamabe tawastura dogo city mmanyi bato mmanyi dogo city mmanyi twachikuba muna yeze laba berandika na oli muyimbi ogunono Mweshongozi twafuna chance twagwari cyari wa dogo city ayatobere nawe kokana na jangwa nawe yari na Amerika echo kugamba dogo city comment yo akasokwana uteko ninki anyira ojibaso kugira cyo wasokwana mugambo achukwatana na music ye dogo city ne music bonire na techidongo tatwasima aine kiraka kire cyakuteka mu kire aine beat ere ne tubuzabuza takopa kamiliyoni ntirebo ko mwana yana atamburo misu koko kumureba nako wamureba atakesongwe na natubo yatasho kweshongora noreba ngo arunja huruki kuntora ni mano ko kwari nati tayina munja uroneru konka yana tusiga batasi ayana tusigari agayiguru wasa umuti yazo mucyo kutera umuziki ngo no mureka koko hano mureba ninga sono urukiza music yo kajoti koko kaka dogiste koko akigama ngo ari natsigwa kajoti koko dogiste yakubena yaza mu kintu eki na so kurenga wawo sange kandi yakore chamani nujangu nikacheti simikon chonjera dogiste na abramba sponsor konka tuza ku sponsoringa ayongera ko yongerayo mu western na wafu no mwanya abantu bose twakcha supportinga music yawo yorunyankore itaza kugenda nawe kweli no kakasa za kuchitera uzani ko kiroza kasapuri kasapuri aruha toda tugamera kasapuri twase kwa tujere from today okuno bamweta kasapuri man sorechi kiriya uri steady ndano saraka tuzobonire abademu tuba kumatera wanji abademu abademu kiri kiriya fi nibona nuna kubikuru wewe yabona achiga ijira yakajira leta mwebaze mwana nze simayiru nankole ndi muganda we Masaka omwana enyimba ze nziwagira nnyo kusinziira nga bwakyali muvubuka omuto
njagala akulakulane kikyalina okuba nga yongera mu nnyimba ze zayimba kale abulamu kitonotono naye nga si kyama ekirungo kya wandikimugambye nakitegeera kale abulamu kimu ku bbaala nze ku lwange bbaala mu baazi alina okuba nga yongeramu ku gundi kusimbawe n'amasape abere nga akikwasaganya Saalongo akugambye musajja mukulu wuuno musajja mukulu muganda agamba nti omuntu omukulu kyalaba nga atudde ng'omutoko olinnyo omutoko enkane tasobola kukola kiti tasobola kiraba kati weeyongeremu yes tuli gye nomiso porampora atwine dog city senior kawaki yo kyekiriwo oliawo kawaki stede nekikoyina kabino mu kifuga anti kyekyo ekyo kifuba kyona no kiteeka nkaigaki aha tugambero dogo city no muchenga kyo dogo city musajja mumanyi bulungi musajja wakabi atukubalaga wano nemukiriza naffe olunyankoleza tetulutegeera netulugwamu mpolampola bwatuza mu Luganda ate aba atusebusi ekitegeeza abeerezemu olunankola abeerezeemu tujja kikwatirayo mpolampola musajja wa ddala yes omulebe wa Kera Media TV tujera omiso turi ahari ibiri kandi zukangu tukasaramu kujanza kwa tubereza omuziki agundi tsakwa tubereza abasireba bakota kumanya twasokwa tutambura nabo ar street jam niyo program ine rama yuji majema jenje miso kwerekana chikwasaganya parapara itora bazu twikari atusotsa dogo sitabasokwa na tugambera embera ko kweri kandi turebe buri kimwe cyo nako kishiro kitambura ko kazi kangu abakuteka musento take bakwano toro mwana wawe ayisomero torangwe asokwa na jeno misoro kwana kwasaganya embera turebe ngo buri kimwe cyo cyasokwa kitambura ko njo miso muteka ayisomero ya Jonathan Nsango ko muri Kampala abasikwana yega ebyo busawo dogo city soko je wano dogo city abayaye tujengo abagura storage apana tina unkubasa kugura abani bachali banje n'abagizi banje ngana kugira twakusanga apana kandi kindi na street zanja mbamatira munonga kubati nyine omushango nimba ndi ya vibe nkwata mbosha moya kapera ya basemererwa bojo banje so timbine oshonga atora kumanya music age ejeje oyaye nchimanyisa ki oyaye nkani manyisa nkukabira yogogwa ryo nandebo murebe saheji na nabampurikize oyaye munde chembeho ayindugire tibya kandi yasheka kuyankanje naye nasheka naye na kakantu karungi atwanjaka ali wewe ali nchimanyisa twena yamani twine dogo city wona twita kandi abayaye bakusupportinga ko kabagira ngo musiza mukuru yagira ngo cyo no kubona okoramu amasape nado obeno bukiro mwanya nkakabako apana nado obeno bukiro mwanya nywenkanye mukametse yantiremu nico kukurira kuba nimplani imfiri abesongozi bashaka kubona bari enkwacho iyo nozo kwasaganya omuti nguruma enkwacho na no muti ari enkwacho na no muti konka enkwacho ninduma mu bwire bwanje kuba naye nanka kwandika Kweshongora enkwacho Nistama nguruma okuchiyo munkacho nistama nguruma mbandika lyrics nimba ninzulani ziza reba kurunjo mu kamera uri akurebe reba kurunjo mu kamera yo naba ndiyo nimpandika lyrics awo nimba ninkarumamu so iwe walioko wena kujya tinkubasa kwagirogwa karumamu ebyo ne byawe kuba buri omwe ine kikumu ekyakunda abambera amabara go ine tubasokwa tugayere tugoreka aba bari no bakorera yo kubanzaniriha orite ekyo kubanza kigira kijanko mujasi na magazine omumbeho nkasarasini yo ndikutagara nko musinzi kaliba obwe ninyombe ko musinji urira kaleba abinji banepena tazine sente bakiruka ati style najonjera rekendongo njibongere aha oyaye ya munde chembeho ayindugire tivyangui mama alifure kanji chakaze yamane akane nkagira tutule tugume tuli babiri ebyo nibyo biroto byanje ebyo kuzungazungo kuna no kuni byita kavimbo kanje endagiro leba no mutima gwanje mama nyabo endagiriro leba no mutima gwanje aha Snapchat Facebook na Twitter tire yakashandika wano baita Kweshongoro aha gita rukundo yawe Rioti kugeta bishiwo bitwazota ebyo kwekoza nibi
binura bisiwo bichengota nani twenzara no yura ali wewe Songora style ya no songa style ki ya dancehall amu western ndio muntu wa kabiri omu dancehall okubanza adiyo kwaliyo adiyo kwaliyo okubanza no Megaton. Wakamusiramu okubanza no Megaton. Rena asingaru wewe. Aba teri asinga munebo na uchechimu. Arwa kubango. Kasika wajangu no okubanza. Oyo chali wafe nyono dogo chali wafe. Teri asinga sobora kumara mu manyi. Okay, tarwa kusinga ko kakane mbere netambara kurungi bona nabaskwasaka punumtwi nanyara kubaza nayi kari yaba amazo tugambero gumusizo gaso basukutugambero kace de tumarire programu dogo city toikara bamakanika ko kazi kangu tunoje no misoro kwantu kwasaganya utaka bwana ndakora video tuyino musiza kana akora video nuje munonge Mweshongozi code film wakora music nuje munonga wana uyu nibara yawo ndakora video umuyaru wa hano wasokwana nuje misoro wakonera nabazeze simu wa screen wasokwana nje kurunje omiso we guy chechiriwo ombata kwiragora ni mangu nyoka ndiyo kubanza ko kagaye nasingo kwiragora ngani sigaye nasingo kwiragora nora nyoka samu na janka ngumezo arena nebya white kugira ngo akiri ndebekere bukyo kandi ko nosinga kwiragora kan kuma nguna iragora na nengaro niziragora nawa oiro papa chechiriwo ndiyo ba dogsito no manya dogsito no manya dokumanya toka muraoga ndamuhuriro ko ngatinka mbona face wamureba ngwe jawe yawe birauro musakure yo jangu watch ori steady zakunu ya kurunje zakunu ka kamera zibakwata kurunje umusada kumanya dogsito mbona ati yafuna chance kada turananda kumureba dogsito mara mwakuru gama chibrad ori mana chirungi nasemero go kushanga mbakwe nyombanye tadogo stiwe mbakwetoa tatu yasingura will broad kurugo musozi muizi kuri kuruga mwizi na abamwizi waka yabamwizi bono bandamukize mwana bakumatiro bandamukize bonaho ishayo naninza kwiza yuko mukajani mbaje mbatero muziki aho wadumuraho isha namukize na dumura ni kumatira munonga ni muramusamani ni mama nyabo ko mukajani tera kumanya dogo city ecwako ino nangwa yongeremo music yeye niki music nyowe nkanye music wa western mazima ni mukunda rero na muno nare bamutera kankaza TV mazima ni mpura nasi maso man kimukora ne chakabi nyenda muongere mamani like Chris Brown mumanyesi yona yes yamane chamani wabare munonga kandi ogwe no mwazi wa Dog City aturata kumanya ko kati yafuna chance yamanya embera kore netambara kuruje munonga wagwan mazo imuka kachi rwari yaro mukaneka barona kaneka storage yasebu sana singo muringo ni muringo buzima wai kama kazi kono mwita amani nye mingi amani nyine mingi mwegenda serese gaye na bito buzima ato chikona kumanya no chikane kota antine shonga mpora imirimo ni mice ngatuburiho tune shonga buzima echo tuchitambara chita tine shonga imirimo ni bija mice konka tugumao kanchaba kasuma bitu bona habariyo kwe nabali hona ndubakira Dog City no mwe no mwetegereza je mumanya munonga ahari ibiri nachikwasaganya munonga nachikwasaje no muntu murunji Tihaine shonga miziki ekunyumira nike miziki yeye oyaye eri ndabure mwana ndiyaro nakwasaganya oyaye ebonire munonga buzima achikwara kumanya nkabo abucho bakusokomwereza kujete music ejo wachiteka mwechi chwasa kwata yo ningo kateka buchi chwasa kwata echechi ningumugambira ayike munonga abantu abakuru kumusingaho abeshongozi bagenzi beye bongeye kumuhabura bamutereza ko yashamya bongeye kumuhaburaho abesongozi bana mu Western region ndo wakujete ko abesongozi bona ko bakurugari yechi akono yano abinjira bashaka kunywenja gawo cha kunyo bitokoza bongo waje tukoka baba tabirece ninga saba babigumizano basakufuna muninga baburekana basakufuna no bariza babuzisha nsongeje ekintu kubagambira nk'ebintu ebitokoza bongo ebyo bashimye kubyesasira abo kuba nuwasauje ozenka stage ninka show oyine bitokoza bongo shange abantu aba waza kubeshongora bashongweta bitashemire
Okay, were munonga kandi zukangu turi hano ya ari ibiri ko katuro jeno paramparo miso no kureka ngo embera ko kuri netambura tora twike ananaha turebe de tumarire ekitiko kino kitambura kurunje munonga twino wa kamera witwaha aje numusogora kana kosa kanya parampara turi hano ya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh umusaya akora gamro mukama itsoke nataruze toduka sebo twagenda kukwata akitwera kureba embera sembereno tora kureba embera ko kuri netambura seka muraro Dawse. donation musa ko sazara karizo mpaka abaswaba abaswaba Amswaba. assalamu alaikum Wa alaikum salam. erizaka twasala juma Mazo sala. okakasa Jemva muziki tugura ko kumayiro biriwa. chiwedde ateka to musira mutasa ko wayirize ikintu ngatashikoze cyo kimanyi juma egenze cyari rero Olwalero terubade na busonga. Okujjako enchabwe tugenda okolabe muroka zempaka. chiwedde zo singo okwagala yagalanye emizanyo olwa Arsenal Okitegedde bulungi. era aba Arsenal bote babo sajo mutu bade wali ku muzikiti wali nagamba nti wallahi gundu mjezi Arsenal bagena ne bawandika ne baganti kati batumira ko bona abali bebusiyaga bagize ba Arsenal Ekyo so aba abada chogera muzikiti kubanga nange nsajja alimba ekyo bakivumirira nnyo muri webisiyaga kintu kibi nnyo ku siyaga tono. sajja go amaite eri toita mukama Nnyo. Kabaya. kora tutugenda okora tuzakujja kampala ko kore ne kora tubase kuba tumaliro omusajja gwaita Dog City manyi Ani? Dog City Mumanyi. bulungi Nnyo. chechi kunyumira kuye Omwana oyo musajja muyimbi. Yakatandika okuyimba naye ayimba ennyimba nga nnungi. Zitunyumira piki yeze nja musajja togera naye nga embera ekwasagaja bwetyo musajja wa business nnyo kati twagala okutegeera kiri kimu kyokka buwabuki bwowa omusajja ono tukite kyenkola ki obuwabuzi bwomuwa obuwagizi bwemuwa muwabula nti bw'aba atandise ekintu kino ave ku njayi ave ku mirungi ebitokoza bwonko byonna akole ki abite abiveeko omutwe gusigale nga guli kiriya olwo ajja kubeera n'ebirowoozo nga birungi alowooza ennyimba ezivaamu. barakallahu fikum tugenda mu maaso izuka twatwine omukusiza mukuru embera nko netambura kurungi munonga izuka nti twaza kuba tuhendera kurungi program hano ya kandi tubase kuba tureba ekindi kyeka ko kiratambure kurungi porapora bitu reka tuzeka cyo mukaho muro tuzomborango soko tugareko takarugo